iMoses Mabhida kuyokudlalelwa kiyo umdlalo wama-final we-MTN8 kwehlandla lesithathu ngokulandelana. Lihlandla lekhombe eminyakeni elithumi ama-final wephaliswaneni adlalelwe etatawini lakhe wangebhigiri phasi ka-2010. I-Orlando Pirates yaqeda indlala yeminyaka esithandathu yembhigiri ngokuthumba iphaliswaneni ngomnyaka ka-2020. Ukuphakamisa ibhigiri yokuthoma emaphaliswano kulesizini kuzokukhuthaza iPirates ezele ngabadlali abatsha kunye nombandulo omutsha uJose Ribeiro. Kuyoba ngokuthoma iPirates ibambana namaZulu ephaliswaneni le-top 8 soloko ngonyaka 1994. Zigamagebhula ziyemidlalweni lo njengabatshengisa ukulithumba iphaliswano njengomana kube ngiso sonisi ngaphambi komdlalo weveke epheleleko nababhudulana nabomakhelwane babo eSoweto iKaizer Chiefs. Kodwa nabawuloba umdlalo ngegondelo linye elizini, Moloi ulindele bona isiqhema sePirates sibuye ngamandla ukulandela ukuloba iphela veke esibuya kiyo. This is a big occasion. We expect them to rise to the occasion. We expect them to go to Durban and come back with a trophy. iPirates akufanele inyaza aMazulu agidinga iminyaka ema-19 asungulwako. Inqhema embili ezidala pheze ngokulingana zaqena ukuhlangana emidlalweni wama-finali wephaliswano ekuthomeni kwabo-1917. Usuthu banomphathi omutsha uSandile Zungu amasizini amabili we-DStv Premiership adlulileko agcina sebujameni besibili baraga ngokuqualifyela imidlalo yama-group stages wephaliswano le-CAF Champions League. AmaZulu agcina ukuba kuma-final wephaliswano ngephaliswano le-Nedbank ngomnyaka ka-2010. I like to surprise people. So look at the game and let's have a chat after the game and you'll tell me what you think. Umdlalo urhatshwa bunqopha ku-SABC 1 uthoma nge-iri lesithandathu. Ungabuza ibhasi libhaliwe sekucacile ukuthi noma kanjani ibhakhaniya lizawuphumelela kule mpela sonto esiya kuyo. Lokho kwenzekile kule Bible ukujanje ipractice iwarm up. Khani ibhola lizodlalwa ke. Hayi mhathi yabona amaZulu ayothumba lo mdlalo phambi lapha kwaba ngugabadi nomhango noNduli awuthethe lo mdlalo ngiyakutshela mntana enkosi. Kusasa no amaZulu nawo azazwela ukuthi no iveke epheleleko kube iphutha ibhakhaniya liyaphumelela. MTN8 isibheka eOrlando izawuthathwa iOrlando Pirates amaZulu sawabhulela namasaka sibuyisa lesixhiba sokubethwa iKaizer Chiefs. Ubona iAmazulu ikhamba kamnandi kule bhekere yeMTN8. Pirates ayodlula ingaphezulu kweAmazulu. Yebe usuthu nami ngifisela kuhle kukhulu amaZulu ngathana angathumba unongorwana we-MTN8. Le ndebe ngicabanga ukuthi ingaba isipho esihle kakhulu ukunikezela kumongameli wayo uZungu osebenze kanzima ukukhuphula amaZulu. Kuyoqhuma nhlavanye esinye ziyofeketha liyoduma limthathe lelimthathako limbeke emsamo. Ngibona ukuthi mina isichema se-Orlando Pirates ngiso lesitawuphumelela kusasa ngithi wamemezwe ezekhethi mathambo hlanganani. Kunzima kakhulu uqaqo lothi liphela ngawena. Namathimu ayodlala le-final asefomini onke ngendlela efanayo. Umbono ngiwombukeli, iSABC ayizukuthwesa umlando ukuziphendulela ngombono wombukeli. Iindaba zesiNdebele zizijamele azithatha ihlangothi.